เลยแข่งจินตังคุณเอาเบงทุ่มไซโคเดลีthe talk with Sorintan Howry กับเทเลพิโซดที่เลย welcome solution ที่เลยอาจจะทุ่มนะการลากใครดำชุกไปลากใครก็เลยทุ่มวิทั้งกิจเดวิมีรินลีการขณะจันพยากะสังมิชิตขวายซาเซอีทุ่มเทจอาริฮอนีอีทุ่มมีอาบอมเลย conflict เลยโอกิดาจิมังไม่จิละอีทุ่มทั้งกิจเด issue shock ดักเลยจุงกะฮินะอีทุ่มมี social media เลยมาใช้ละกันนะ Facebook WhatsApp ก็ท่าฮิเลยอีทุ่มนะ depends ซาละกัน information ก็คุย information share ก็ซาจีจุงกะเลยดักเลยเนี่ยก็ฮิตเท่าอาดัมฮิเลยอีทุ่มนะ information นี้ก็จะปานคำชงก็จะปานคำวิกิจมาไทยละเงยเอาพอพาใครก็จุงกะเลยดักเลยอีก็ท่าฮินะมีก็จุงกะเลยเพิ่งปังสักตะเลยก็ละเพิ่งขังปังมันนิ่งละก็ละสิละจุงกะละชงสักตะเลย information นี้เงยเอากิดาอีทุ่มวิdecision making นี่ละอีทุ่มเด็กจงก็ซาจะใครเลยเดเลยก็ละก็จิกท่านะมาเที่ยงคุยละอินะทักไม่ได้งานละก็ซาพาใครหินละก็มีจงเขาเว reputation ซาจะใคร association ก็ท่าเว organization or individuals เป็นเว reputation ซาจะใครก็ละงูลบไปซาคุยละจงเขาเลยเดเลยก็อาจจะอีทุ่มเว conflict ที่ base ซาละก็อีทุ่ม verified ก็ซาก็ละ genuine ก็ซา news share ก็ซาฮีจูกันขนาด or จิมังไม่จิละอีทุ่มฮิกท่าสายอนวายอนไหนเขาว่าซาพาให้เขาว่าfake news มักขมุชงจันเป้าก็ท่าฮีจูหัวพอพายก็ว่าอีทุ่มลีไอยินก็ท่าเดหังเมียเดเลย punishments ก็ท่าเดเลยลีคิดว่าก็ท่าเด action คุยไปกิจก็ได้อีทุ่มอาจจะถูกลากันนะจันไปฮีสร้างรุ่มขวายซาเซอาจจะฮีอีทุ่มลีมาท่าลากันนะแต่มีขวาย share สร้างมีขวายแต่ special สลาใครแกสักร่างรุ่มเมียเดเลยฮีinspector เนี่ยinspector อุ้งมาให้มาร์ชังฮีnumber ชีคุณเอาไว้นั่นเนี่ยอารีอุครุ police station วิ OC เนี่ยอันนั้น special สาระฮิวางเดรัดเลยทุ่มไซโครนะอันนี้ welcome สักคุยแล้วก็ทุ่มจันไปฮีมารอนเดอร์จัดปากไว้ซะเซ่เรื่องก็จะ inspector เลย welcome สักเลยนู่นตั้งก็สักจุงทะเลสักละทุ่มตั้งคุณเอาเป็นถ้าไม่ได้เทชิงคุยไว้เดี๋ยวนั้นรักมีความจุงกันยังแชร์ก็อารีนะเขาพอเลยห่างใครแต่จุยรีบมารอนเบซ่ากันนี่จันไปฮีมารอนเดอร์ปากไว้ซะเซ่ห่างใครแต่อารีฮอนี่conflict หินะมารำซาดา social media เลย unverified news คำชุงก็มาคำชุงแล้วมาเที่ยวก็จุงก็แชร์ซาพพาวกันมีจุงเรื่องวุ่นเราไปนะสามีให้จุงขเลยเดเลยคำชุงแล้วจังสารไปก็มีก็จุงก็จะเฮียอาระมาเที่ยวทุกทีเด social media หินะทักเอาอารีฮอนอินเทอร์เน็ตหินะทักเอาเจ้ากิดซาพพาวให้ก็จุงขเลยเดเลยก็ไอ้ยินนะก็แต่ห่างเลยสิละมาเที่ยวทุกทีเดอาจจะโน้ตเทรนนะเท่งไงเดเลยเจนี่รีเมคอัพเดอีทุ่มนะ social media เลยแต่ละ WhatsApp Facebook ก็ท่าเลยมาคำชุงเป้าขยาวหินะอีทุ่มวิไอ้ยินเลยขี้มันไม่ก็ท่าห่างไงเลยตัวก็ละฮิกท่ามีปิงฮิลีขี้มันไม่ก็ท่าpunishment สิละเลยลีโตจีรีเมคอัพเดaware สร้างสักไงโนเวนะก็งั้นมีงั้นใช่นิ่งเฉลี่ยเลยนี่แต่ในสตูดิโอเลยสมองลิขิตถึงไพ่มันไต่ไล่ในน่ะในสิ่งไงอิสุกจุงกันเลยสิตั้งคุล every corner ว่าชงเดนั่น awareness มีเด็กเลยในโชว์หิวน่ะมีกระจุงกันเลยที่คุยสมองเสร็จเลยจะมาอีถึงไพ่ในโชว์มาสอนมีเลยอะไรใน question จะเลยอีตำเนี่ยแต่ที่เรื่องรวมไปไม่ค่อยจะเขาว่า cyber crime อีต้องไป crime นี่กระจุงกันเลยแล้วก็เรื่องนี้เว้ยอาจจะไปเห็น cyber crime ที่จะเอาอะไรไปนะ cyber through cyber เนี่ย crime commit กันซะจริงนะ cyber crime จะเขาว่าแต่ definition แต่ขลัดยังจะก็แต่ illegal activity any illegal activity that involves ที่อีต้องไป computer นี่ก็ network device นี่ก็ internet ที่ท้ายนะ crime commit กันซะแล้วก็คิว objective จะก็ที่ crime จะไหนทุ่มนะก็จะทำอย่างไร defame ซะไปนี่ก็คลิกซะไป internet ในลีกจะก็อะไรอย่างคลิกซะไปนี่ก็จะ communal disharmony คุยรักไปนี่ก็ conflict คุยรักไปจะทำ aim นะจะทำ objective นะอันนั้น crime commit ซะเลยก็จะ cyber crime แล้วก็อีกทั้งหมด cyber crime นี่นะIndia เรียกว่า IT Act ที่นั่นอะไร punishment มีเลยcase ละ IT Act กันนะปันระ IT จะก็ information technology ที่วิ Act อาจจะเรียก case ปันระก็เลย Act ก็จุงเลยก็จะเลยเอา crime จะ athishurda จะ relevant section จะสังเกตเนี่ยจะอินนะ misinformation วิจะก็อะไร false information บ้าจ้ะจะบ้าจ้ะในดำนะIT Act เลย66 section 66D ที่ว่าสิ่งที่อะไร punish สังเกตเนี่ยแต่อัตโนมัติ punishment ว่า3 years up to 3 years imprisonment
okay แล้วก็อาลีไฟน์ฮีตรง1 lakh ก็เท่าจางเองนะคุยส์นี่แล้วก็ false information ขมีไว้ okay false information ขมีลิจะเดอัน verify ไม่ใช่เลยมีไอ้ก็แล้วก็จิน false information ก็จะคิลี false information หัวรักเลยจะก็ false information ขมีจะก็ว่าถ้าเดจิน crime later on จิน crime commit ไม่ใช่ก็crime create ไม่ใช่ก็จะปัจจัย punishment จะ relax มีไปก็อัน false information มีแล้วก็ที่วิ aftermath เจอเลย crime commit ว่าเท่ารู้จิตละชิมว่าทอดเอารู้จิตละมีซาทอดเอารู้จิตละถ้าก็อันนี้ punishment จะ reflex ใส่จิตละทั้งหมดปัจจัยมันนี่แหละถ้าเด false information เนี่ยดำกันกันนะเดโอ้คิดว่า example อีรำ number 4เจ้าnumber 4มารำที่คิดแล้วมันนี่แต่จะถุยไก่บาดเจ็บคิดแล้วนิ่งนี่จิตละถ้าเด crime มันนี่number 4คิดถ้า selfish อะไรใครคนนี้จี example ยังแต่เดี๋ยวอีทุ่มเนี่ย joke ซักของเราเลยเจ้าท่านลิจิตใครจีคิมท่าจิแล้วก็ later on จีใน crime commit ซักก็จีก็number 4คนเราจะไม่ทอดเอาใส่ example ไม่ทอดเขาว่า number 4คนเราจะไม่ทอดเขาคิมท่าจิละทอดได้กันอันนั้นน่ะจีละจะ rumors จะมีเอาละทอดได้ก็จีเว้ยที่ชุดนั้นเลยคือ punishment อะไรกิสละก็อันนั้น ITA กู3 years up to 3 years ก็แล้ว fineชีวิตตุงลี crime จะชกไอ้ก็ชีวิตเนี่ยตีได้ FIR ปันเลยละนั่นเลยชิมไม่ก็ทอดได้ arson เวลาขังเตียงแต่มีสักทัดเวลาคิดละชีวิต crime ก็ชกที่สุดนั่นเลย punishment จะ double อะไรกิสเลยสตาร์ทfake news rumor ก็จะตัวอีกแล้วcrime จะที่สุดเนี่ยที่สุด punishment จะอะไรกิสละ he 66D ITA Information Technology Act เลยจะบ้าจะเราละนั่นก็ he ไอ้ทำไม BNS เลยละ353 BNS Act 353 currently 505 IPC นะใช่ IPC อะไร BNS ตัวอ่อนกันเนาะIPC อินน่ะเฮลิเตียวไม่ก็ห่างเลยกันอะไร IPC ฮีเคร่คือBritish อัตมเลย British colonization period อัตมเลยจะอาศัย government น่ะก็พิชกให้เนาะ IPC จะ 1860 ท่าลินดา1860 ลีโลกปีกให้จะ IPC จะ Indian Penal Court จะจิละจีวิจิ till 2024 31st June นั้นตั้งแต่จีจัดสิ่งสายที่อินเดียเนี่ยจะ follow ซะสักทีก็จีวิที่เรียกว่า BNS ตา Bharatiya Nyaya Sanhita เดีย2023 with effect from July 1st วันนี้จีจัดนาพกให้นี่ละเช่น BNS อาจจะมีหลาย punishment มีไป353 BNS จะ rumors จะได้ fake information ขังยาวเว้ยelectronically ละสบายจะ electronically มักนิ่งละ example นั่น platform มากเลย public web platform มากเลยว่ามันตุยลงจิตละจะ electronic นิ่งละก็ public meeting มากเลยว่ามันตุยลงจิตละจะได้ก็จะ inside violence เขาว่าจะ athishurda จะ punishment สมังเยสเนาะอะไรยี่ทุ่มน่ะไทยไลน์น่ะท่าเด้อ rumors สวยปังชบคำชงละไปมาคำชงละไป rumors สวยปังชบก็จะ rumors สิคำชงเลยครับเรามาคำชงเลยแต่จะอาจจะท่าเด้อทุ่มชกตึกเลยลิตานไว้ incident ที่ไทยที่คิดน่ะ exaggerate ชาวเลยจะก็ rumors นั่นนี่จิตละแต่ก็อะไรฮอนว่าคิดว่า technology อะไรสังไงได้ทุ่มน่ะ video สักเลยชาว firstly ก็ชาววินาเขาพวกนี้จิตละเคยวินา enmity อะไรสักไป community ขณีเลยถ้าสักเลยจิตทางวิ incident จะมั่งยังเสียจุกว่าเคยวิจะให้สักจิตเลยจิตทางวิ incident มั่งยังเสียจุกว่าอันนี้วิก็ชาววินาเขาพวกนี้จิตละมีอะไรชาวขมีวิ community อะไรมีเลยชาวขมีวินาเขาพวกนี้จิตละก็จิวิจิก็ถ้าเดาเฮียก็จะคิดจะทุยเอาเลยจิก็อีทุ่ม social media ให้นั่นละเงยาวเลยวิดีโอเฮียvideo yang ngaya wai da ri ko tong na thailia reaction je hun khali reaction je react how is it la video je thai le tha da khang dai win la li tan ra tang ro wai ri la je da da join na tha da hoi outburst show kai no okay social media we impact je asakshi la okay arwe anan hang man le ka ina khang han chanau ke arwe conflict ka tha arwe communal riots ka tha hi a thang na hang kai da fake information khang yawe punishment bingi tha da ngai share mala
ada hina sakmaye hina tiawmaye kiching mal sakmay ma leido ari fake information unverified information khangayao hi thada fake information khangayao hi akhamre khachiwi thili crime commit ka saba je okay crime rak shok pa je chiwi severity ang tairitla example chita da miya ga shaumya ri che chakshila shaumya ri che aramai ta thot use example ya aramai athot use thot miya lu jitla chi arson ne jitla chita da mai thot khami we arson we khigrali out la che arson je thada mischief by fire intentionally mischief by fire or explosive jinna chiwi punishment hi noli life imprisonment la mi pai arson ni 332 BNS na chi asingli punish sagis ne taganali life imprisonment la mi pai laga maninga tada nui khigraba atang arson jina milit thi ga pai la kha milit thi ga pai la ga nali khigra akathi ka saga tha shok kha nali life imprisonment la mi pai death penalty la mi pai exitla arson jina arang mi chui that meaw lu jitla simlung jili mi lai sa de thiaw lu jitla intentionally mai ka thonda mathai la thot kai ja khat la pa che thai la thot kai jili mi thi sang lu jita che da ya case jo athishurda simkura ga mi tup thiaw lu jitla example kayang wa khamongshung khamai la ga thot meaw lu jitla thanali death sentence mi pai jitla che rear of the rear case ni jitla okay rears of the rear case could know right ari hon hi itum matala ga nang yaw da kle Facebook ga na WhatsApp na wo chena Facebook ka ta hi matala ga na groups ka ta hi admin la yaw ana WhatsApp ka ta hi admin khle ba te hi admin ping hi mer khle monitor ma sa khre la da la hang bo pa mai ka hi admin ping monitor sa fa pang shaba communal mi jina wa te ta hi athum na matha da moderate maksa or unverified news approve sami pha pha khai hi chamsa hi talent Facebook ka thali shokjar la ke hi da wi admin ping jili la sa zhe ga pai wi malai saro do section ga ka kan sa pai lai ari admin ping hi WhatsApp la Facebook la tang rai cham re chi wi admin ping hi athumli tew mai ka protection a khami jitla athumli 79 IT Act le kali ga da an member na post ka sa jile chia post ka sa jile communal ka sa omning ka khangte miya khoi decency li sa chigi chi omning ka communal disharmony ra ga pai chigtha post how lo jitla chigtha post ka sa tamli admin ba na mthaila monitor mtha dam sa la da pam thui kai al WhatsApp ka yeng pam song gi jimning la jaina chigtha tamli ali thada punishment ni amami pai mre che tamlia kha anakali ka modify sao laga government na ga chigtha government nai chita na wi Facebook le na wi WhatsApp le da dang yaw le thakline khu chok lo example ya che notice ra laga na mu khu chok thu mu khu chok thu laga na na hi thai la as awi here khigra community li sa je ga pai la ye je thai laga mu khu chok la hayaw thai laga ya laga ngai aw dak le jili comment jili khu chok lo admin ping khi sa dak le hi wi post khu chok lo da hang le la nothing mi thui ga chik tha tamlia na li la che punishment jara pai isla okay khanna ma thai la lai sa lo jitla amning kanna modify lam sa khilam sa share lam sa maron da hai mi ai khawa chilian na lia masa cham isla admin sa sal chik tha ago le safe zone a ko bale safe zone ko hai misla 79 IT Act le admin ping wang le ja hai misla ja da ko le okay da hi idum wi tangkhul idum wi le wat ma khangwa yu chuk chung le yam ado idum drug wi li jiga wa thada substance use disorder gita alcohol use disorder gita mobile use disorder ka ga ping nak san no hi rumors ka jadi chung khamai rumors si idum lei jila lapong phone jing pom ngaya lam pi game lang re phone sar simwi wadak lam sa le awi focus concentration a lam le phone mang sing mi le isla athumi thangali comment sa ko wa thangali post ma sa ga mu pi wak bai da de WhatsApp le khili all videos khare ari conflict le de le isla ise conflict le de le khare wi video le chora phare jitla right chi si community wi mi ha kap that nya ja athumi photo ni de
photo ra state khangte yu or country khangte yu sa sa ro chik tha khang yaw chung le conflict le ka kre wi all videos all photos se ringung lu jit lo chik tha je khranaw pingam thai la jo lo ga circulate sa ba pha ge jit la che chaina ignorantly khranaw pingi adum khi lo thai jang ro ni dum IT ge khi thai ro tha lum thai ni de excuse me mi pai la athum le che punishment ong son ra son gi jit la yo khuli la panisa se je ko ko chung ga sam bang re jit la ta thalei dum wi hilio idum wi customary law traditional law tha le yaw 내가 하여튼 이님이 다들 local adjustment 사선 가이드리지. 제가 스테이션 일레 케스 그 종가 라퍼 범미 있을라. 다들 키가 시베 살아 가이 먹는 직 다들 리듬나. 다들 local adjustment 지니가 기니가 compromise 하밀고 warning 미엘가 좀 거의 national 빙리네 counseling center 탈이 줘봐. 담링가 크나우 빙리네 질리 당에 이제 appear 상서로 counseling 미라. cybercrime 그 다고 이다가 탈라게나 case quick 가이 뻑 말이랑 직 산에 아루이 다 스트리트 했죠. 쿨리리양 cybercrime 우히 칼레 다들 레이드 랑파예 달러 케스 사카이 커버 케스 사카이 그 이tum 머싱러 질라 제가 이tum 밀리키글라 아검 레이르가 오케이 example CDR 퀴세 키세 질라 엄닝 그누이 ki extract sa se ni data la ki la ithum phone and extract sa se ki sa sakjit la chene ithum case sing sal la imphal cybercrime police station na khamang le is le manipur we cybercrime ya asin dil za jit la chen asil la case athum bi la case lot the ka pai ki chumning la aida athum li thum na ki kra pora technical assistant pora che da sa la ga sing wa teu mai kha ba le hili khulli ithum wi ki ran na serving thing additional SP and general general officer ne jitla ithong ki cybercrime he we ha khule an deal sai chung khamai an la deal sai okay ari false information khangyaw kachika thana ara theolo as au he mom shumai de kala au hi na ithum phon tar sak ta le ki le ga ithum kachika da ka theibing hi na hi report masa paira do kala report ka sa hi khamashung act nature communal otsakna nature hi saran sakhang ya klaitum responsible citizen ak sada police pingli hi thada ngi yawda legi ji report ma sa pai do chi sa khlai re okay report hi sa ge snai thada whatsapp group lila khilila ngi yawda le ji da delete sao lo the member kai kan hang lam sa tu khidu jai ka report ka sana best chenaro ma miya ko mirin defamation je chili ra wijin da like China communal disharmony rara violence violence shock by chance ku le isla China report was up long range pa che okay China any ina hilia ka yaruin la hipa hi importance ala gai ne idom we cybercrime we helpline number ale victim bing we okay cybercrime hi kachung le isla nali khigra example WhatsApp li miya ko account hack sa miya lage account hack sa lu jitla lage e sa khaning lage nali phaisa pori jit lage chung jatla tik ta chung victim on gai ke chung le jitla isi tang khul naw ninga Facebook li khili online ne na kari khayor we property khayor ma khaning ninga chung yaw la tik ta jili ta sang khai ke le kap pi jitla isi tang khul naw jeina tik tha le yai ka nali chida da nali phaisa ka tai miyaw na victims how we jai ga realize ha khaleo number helpline number le isla 1930 de 1930 ile call how lu jilla immediately na realize ha ka ili victimize ha re jai kan na chili khigra na complaint chili register how na phone sa wa usne 1930 ile phone sa laga na i wi thaw je an na wi je ukhulu ne je ga mathang thang sa laga ukhuli aw imphali itumoi khigra concern unit le yitla je asili hang mira asina sofsa mesla no account je hawlo free sawlo khiawlo atum sa mis hawsla je immediate action khoi ka pain na police station lim warang laga okay je pain na 1930 ile okay number pa he yaro ne theita gar sa jle anai ara KC kuchung khai achu conflict himang ma jile hili relate ba sai ka da sala ara itumi mi kuchung hi social media li defame ka sa character assassinate ka sa kuchung ka thai
itum mia kali maring ka phaw bang na ningrin ka zang bang na or sim khuli jirla group jirla association jirla anyone it hada itum na ka people pha ga ji accused sa pha ji alleged sa pha ga ji hada machan sang man da ji ka thawi ka thai jen hi ka tha hi ai na ka hada hangai le do ka ji bai bns li ka hada le ji akha kala akha na ba hi ka tha hi khamashung kai kana ba hi information mong shung khamang gi la hang de le ka mushung nu sa mushung la hi tha da ngayao khami hi mya ka ma mya do khada ya ru mangali tha da mic shikhya ka khya li khwai ka sa ka tha hi khni hi ai na mya ka ma mya ka la hi ka tha da punishable punishment scheme mai tha le do chi la ka jo He character assassination he ituma defamation ya single rashon ni isla. Okay. Defamation by here kigra IT act meaning lo imne ba cha. Ka itum BNS na ba defamation by here BNS lim ye. Away kigra 356 357 BNS li chili ali tu ya single kigra investigation sara ka lo punish sara jitla. Ale 2 years imprisonment mi pai. Ninka fine mi pai. Defamation jilla severity ji yang plong rai. Example arama kigra defamation la option content tha la yaw lo jitla. Option content tha la yai khaba chi case chi sak mai rai jitla. Okay. Defamation no ya thang we kigra defamation we charges chile ali chi asingli 356 357 BNS in ali punishment mira daga example option material jangaw lo jitla content yang chili na ali kigra china ITX 67 ITX asingli ali punishment mi isla. First ali conviction layai ka chili kigra 3 years meaning 5 lakh 3 years and fine of 5 lakh rupees ali tapai laga chili la loida ahe salui lo jitla salui laga ali convict salui lo jitla ahe yonai the court approve saw lo jitla conviction mi lo jitla chi daiga ali 5 years imprisonment mi pai rupees 10 lakh ali fine da bai isla chi defamation aching ni ko defamation ni chungkhamai option content hi sajar nai jitla ni thumbui facebook li khili jadi I wili la rason mi ukrulle defamation hi rason ni jitla chi thada miya kai photo sang mil gai thai omning ka secretly miya kai photo kap khui laga circulate sa khami che thada I wili la rason mi jitla thada FIR regular FIR register musa mila thada inquiry sa laga party khni jili ho laga thada thumbui ning ka chang athishurda compromise sa thu yaw okay settle saw ka ji me jitla ra rason mi hi tha ke se chaini hi pa hi masa phongge snowa khamtha khangayao li ki pa ni ki object saragla chakshi khangayao bu je ba hi example meaning la thada chakshi meaning la example na mayang wi dress halo jitla la naw pa hi mayang wi dress halaga o maitai wi dress halaga photo upload halo jila Facebook account le kai gan ji photo ji khui laga ngayao myao wi jinda tangkhul na maitai kya ka sangai je na tu maitai na tangkhul ara ga sali mum tuim ni jitla maitai ba sila mang dai maitai la tangkhul wi dress sang laga san wai laga photo upload chung sang ro kai jitla thalla maitai ba se chi pana chak si comment ma mi dai ka isin na maitai wi dress ka tha sang laga upload sa awi personal choice na je a maitai sai ri jilam ning sala la ki sa ra je awi personal choice ni jitla jili chakslai na nyaw mi gai troll sa mi la comment chak si kra comment khami hi chakshila ga na ali hada ning sa zhe pa khia pa pai khami hi jila punishable offense la chi defamation le ra shon je ne je ali khia khang sak ya mai shi khang sak je defamation le ra shon jitla chi hada issue ile le Facebook group le ye je ithum la Facebook group thada chung khamai le chang ye jitla na kai ko ithum da police ping ka chang hi ya ithum oti thada information khu file le chang ne thada monitor sa vai ka chang lang vai je le thumi thum ki sad le ki pan ki post sad le chik thai thum monitor sa yi la okay ene thum Facebook group le yi la chui group chin na hokong ro kai le se kong ro kai le chik tha group le yi la complain ya ra jin da okay chik tha complain ya ra la ga a troll sa kang ro chik tha chak si shong ne defame sa mi shon ji la ka ri pha me ya atum aware sa me ya
Okay. A defamation hi sakla khai case nga sa lai da. Chithai. Akhanaba comment ka thali or even itong WhatsApp group ka thali personalized sa tu laga target sa laga threaten sa khai machit ngro khai sargo ka hangila take up the lay or lay up the lay or very shock the conflict hila be sa laga hang the lay chung khalai jilu the hikta hi punishable offense min do jila thengai He kigrane itum hate speech. Right. Hate speech on route la. Okay. Clearly hate speech kada hi itum we kigra 66A ITA kadana je asingli la panisa sa ijitla. Hate speech kada ga thada chikda kigra offensive words sik jinwe ka je now the la hate speech government la sa pai government li thamna offensive words jin la khang government li mamya ngai na corrupt ka sa government o chikta da chakshi hang bai jitla hang shon me jitla idum we kigra comment li yang ka example sim tharkat we photo now isi CM na jo ka lo jitla sim hi da ka tharga thong ka thar semai re je comment wa chi shom ning lang ta ya na ka chung le la hate speech khmi chikta je clearly kigraina 66 AITA kaina sa sai wo karia 66 AITA ki itum we kigra constitution le article 19 clause 1 clause A itum le freedom of speech and expression da le la chipajil influence ga la ji ani he conflict le ga la jega hilia itum tu ngai mtu pai jitla certain limitations wale ye ka within that certain limitations nanam tu ngai mtu pai jitla nali constitutional rights mi ga inda jena adang we no we hate speech jiniga offensive words sik jinja ani conflict le da kigra ba he khusho khain no unconstitutional sai da 2015 le hate speech ba he khusho khain ni jitla jena ru ya but still then kigra awi BNS le 196 le 196 BNS le promoting enmity ithamna yushing shat promote ka sayang ta athang wi chilak matlo chakisi si hang rok laga an cookie sa thatsarao lo maitai sa thatsarao naga sa thatsarao lo khiao lo je jigtha khigra enmity provocate ka sa je jigtha jili thumna 3 years imprisonment ka la fine khoi pai okay the punishment again sa ka BNS pa do ti BNS ne okay BNS ne je pa je ragis siya jeng the punishment where sa la hi chung ka pi da klei tha da thei da aru akhano in athang mi sau sa kha khane aru mi kai kha hi na information hi khamshuma thei la da share sa khai hi kala hanga ai I wa da sam phangai de share ka sa ne forward sa khmi ne gi le la da RGG na escape sa bai le la same ali le same ne in the kang da lowly ignorance ai like matam ne chimang wa jitla like tambal mak tambal lang rai cha da punishment ni sam bang rai jitla kha arma court we discretion power la ali discretionary power court na that awi out of humanity look commission ne mathai thang kamai khu we na khara mi sai ga bada phyomi ka pai le sal pai jigtha ba khlo bang rai chai da an mathai la forward sa sal pai thai la forward sa sal pai jemam yam ne jitla phone and shock khai ja da phone and chat khai ja khamashung cha chalala khamashung ga chachina aram ali defame sa ga lag chung le jitla khangui ga chatai na defame ga sa ka noi khamashung ga chatai na defame ga sa ga da gopi kaina defame ga sa la leitla kha khamashung en defame ga sa le ri jitla khamashung en thada ithmui la rai jitla example da tattoo khek chaos ila ye ki jitla I story ni jitla khek I chija story ng bare yek pa pha chilang war tla kha I story I mirin we khachan now mam lai khoi ka pi khai lei now de ina hi da shock ngai now de wang hi da sangai ji ka pi omning ga aru rui we khachan ga pi nga bai jila chik tha ping che thata ngayao mi laga je khamsung la tatu an hili tatu yek le suna ba hili tatu yek le de ngayao miao lo msung le je khamsung wa mer na ga sar le suna ya kho tatu hi khiwang yek le jim thaim ni le thum chili comment mi ba always la chili alimai si mi lu jila defame za lu jila chin khamsung ngayao laga la khangui ngayao laga la defame sa ba shun ni jila okay Jaina defamation case li gata sir generally permission ma mi ga chida de circulate ma sa mi paim ni jitla okay chida lei
ada kamushung pau me yaw sala la mi ba chi we consent ma jang la kala chi pau khang yaw chen ali sa jing sa le ga chi la okay ma kham ya ne ya chik than okay no we na na office li pam le ga ishi tangko society li frequent sa mai thui gi chi cyber crime hi king sa le do chi ka thing ai kala da da ithum na la hik thai aware sa lo hik tha crime hi la ithum na ignorance la ga na ai hi pa hi maning round ne da phaning la ka crime criminal offense ha ka dak le cyber crime li chik tha ping le sa ka la chi la ka share sa mi thal cho he mi ka chik than he pron sa mai thui le ja thang in na khang da the mobile use disorder clapping athum na pron sa mai thui jit la cyber crime hili cyber crime we network hili phagi je he khale ni li man gi je athang we ke mobile use disorder clapping na pron sa mai thui jit la ya ava every post li comment mi khwai sa pam ra na thad thangali post ma sa gam bom thei da example idong we whatsapp group a gi members thingala ichang ka sun ni jitla group chung ba tong educated sar jitla lai ka them mi mang me jitla themla khai mi ping am khali sam ri jitla ka jili along lai little knowledge is dangerous jita da thanga jita ana comment ma khami ma sa ga pai thangi da post ma sa ga pai jiping ji pron sa me jitla jaina thum hiwi ke cyber crime hili athmi manchon gi jitla jaina athum na da khamshung thang da verify im sal itum na post sai ga van na chi explain na explainable na explain sa ja phlong ri jitla ka chuina sampang source laga hi pawi khamshung na explain sa shop ki sin na chung khamai ithum mai post ya ai min na sai de na da forward sa pa ji nei chi msa ba im ni jitla na wili na authenticate msa rar ga authenticate msa rar kan na chi da forward msa ba im ni jitla jaina na wili ra changai lu sai ga tang au lu jitla chili daily chau lo sile adang we da option content ka chang video je no li la ra taw lo jitla na group li la ya om ning ga ning so na ne jo rai da na daily chau lo jitla ji da hai ka na wa chili liability ji no ma lai lim ni jitla kana na next group da le jehovah au ji da hai ka suicide ka sa la chung ga lai is le thai wa na victim ping ya isi ukhru li la jo khai ne suicide chang am ning tem sa ga ka mi na thaya da kan khai ngai jitla cái hi da circulate cha mi khain na chai na hi ma kham ta atla ai na chi da de ma thai la da yu le ra tai da for charge nei chi ma sa pai da da liability le shon nei jitla case che chili wa man chon ri le thom me cyber crime we li tui me tui da hak me tui da frequency mai thui je ukhul le ya ukhul le frequency mai thui ge je da da athang we na kang da ithum we fake account show laga paisa po laga amning ga nei kigra na we whatsapp account je hack sa mi ai laga jainda che thai na paisa po laga khilaga sali paisa wan thui gai amning facebook account i will actually hack sa mi jitla ai ta hack meaning bra na i we identity theft to hoye edom identity theft finally section 66 kigra CA na panisa pa isle 3 years imprisonment mi pa isle chila identity theft chikan na saring sorin tan how ray chila facebook account show lu jitla lagan chili adang iwe original na we friend list ping ji yang laga ping de friend request ba ora friend request ba lagan na wa sorin tan how ray je ye thayao la jena accept how is la jain na ili text apa asi che da de no number ma nga we no number mi lo mi ora ye ka sakle ya ril pa thing tram sa mu ke mi sa lo jik thai na thing ro ga da mi thui khai da sakte ma phning la jik tha le i wi le ja sa le go mi i thing ko poi jo le khnau pa ye khnau pa hi thai khang sai mi la ma khning la jai na hi akhom thar ra sai as no i thing thra je o ma ko je na ka mi lo ma cha thu je le jik phe sa ju ma cha thu je na ra je ne da ya ke sai na mi ge da ra je ne da ki ye je mun thai sa thla ga i wi je ja da fake account na show la ga che da chat sa je ni na nang son hoping na hang le da report sa le ga chi ga account ba deactivate sa ga ni sa che na jik tha tam le I thum identity theft for je 66 ana CA na panisa ra omning ga na we privacy je kigra sa ga na violate sa ga ni jitla je ga sorin than how re evening ni jitla ina sorin than how re sa correct la ta ga I we privacy li in violate sa khami wang in na le 66 e na ri da chile 3 years imprisonment pa pam
chain na li punishment mi is la chi da chain na fake account go shopping wi ko cha chi wi case ukhuli toy nai phaisa ai chi ta thu yaw we laga athum na main ga sai pastor ga da sa jar jitla whatsapp we account hack site la account hack sai pai nai jitla example in li text sa ba ri jitla chain na le as na le khi gra khido khi code tholi da OTP nali OTP thai na chiwa wa ri jitla message sa ri jitla laga ai no ili message ra ta gi no OTP ya ka tai ga in nali phone sa wi jna as text sa wa wi ne no ili cha da message sa ga yon da wa changai re chi aksi ili chora mi lo de chora mi lo de na ba ina text sa mo nali message sa mo sai da na ba ili chora li ri jitla message pa chi chora mi lo ne chora ra chi li yang la ga OTP chang ga inda chi le tai ga no account phat I chang thoi ga la changau ra chi li no group ka chang WhatsApp group ka chang tong a chi I chang sa ra go jinda na ga I chang ai ga chi li na sa ngai sa pa ya ri jinda and as long as nation I na chang ai la nation is la mingwa no account ni hack sa tu ya de la ga na example mina shi chang pa group seyak sawi group ka da pastor association ka da la na se tangwi seyak sawi group la khuwi group la tik thali changai ka ba na pastor by account hack sai re ka na pastor ba na khangwei thumo khui changaw ri la and dit cha khali thum akhamang chin pung shinili worship le kho example ya che da da sa ba ra la ka da shichang ba je sa la ga lastly da da phaisa tha pu thya wis pastor na hangai mi yaw ris la chi da da khami trak le is le chi ba je la frequency la ge issue le la ga thang wi da defamation a chingli ka chang mi wi photo ka khwi la Facebook le chu ka na mi wi dressing ga tha chi da discuss sang na la ga Facebook le je da comment ka shi sang ro hi khni hi frequency la ke la ga da ai mobile ga shman ki tha wi ya ra shon mat la thang is da mobile khali wi ya ka mobile khali wi yi thum na phashok shop pe che hi li issue li ya na I thum wi ji ba ji I thum wi techniques chin la ga ji ba ji phashok shop pe okay ka hi da chin ni ji ba ji mang se ro ma khali ping le wer ja te yo pai re no wi train I thum thai ka I thai ran ka chung ga ri the re ara I thum ni social media hi check shin mai da matha mai da shi chin pai ka wai hi no wi wa ga na advice kan sa ngai kala chimang mu chilam ara ari chi ga social media train I thum li ta zangkapaiya athang ba jina shi ki chin wi ba li example sa da I thum pao khangayao pao gu khui aga ba no ari chi ga scam li cyber wi scam li through mobile phone no internet when I thum ta zangkapaiya la ga le da klei ping ji li wang da awareness ping hi khimo me ga thairan do khi saran kim saran do ji la ka share sa mi thaw cho social media hi idum kada da responsibly omning ka justitiously kada shinrag ji ba je tyong me khayeng sai hi da athang in khang da mobile use disorder ji hi pa hi malai plong brai thomi mobile mang sing la ko pam hin na I thum le showing sak chine I thum da example khai thang ji da khai sing ga apang sa chre ji la khai sing shon chin apang sa chre ji la mai sing shon ga apang ga chui shok rat la chi da I thum mobile sing shon ga je him pha ji la chene I thum detox ka sa digital detox ka sa hi tar kar sa ji la digital detox ka sa hi nei thum boi khido stress la suita ming sakra phone ni masing la hai sai ji la masing la thangali pungkhni la khila hai sai ji la ai dum stress la suita me re idum focus si khangtei chong ba ri ji la laga chi leira I thum wi concentration chili matha me yaw ra laga idum wi offline relationship chaw le chil connection ji boost up sa ge la ari thum khongnai wi le myaw thi wa ngai lu laga khongnai ng son awan de lum law laga pom khrum la mang wa thura gitar khongnom la sa laga yarun la ga pom ji la pang le lim ni ji la re I thum mo so pom la phone nam rok la pom mi ji la ning na la phone khrijan sa man khangna sa rek ra changgang na phone nam man ga consideration na li ma mim ni ji li na hang la ma chita ta hang la ga concentration ni li attention no mi yaw ji la ene thum wi digital detox se
pai saro haina kasta digital detox sara laga idumwe chi sai ka stress la suita laga idumwe khigra focus la improvement le khar jilla ya chi saro omninga imirinli hi sara ka phaning he em sa he ya kham hi sara jilla ka tong hi improve sa jilla na idumwe real life connection him thang sak jilla chadaiga jaina kada sara jaga thangale pungkhnila akala e phone missing bra every day pung example ngishun pung thada khawina pungkhni dangli phone missing bra tang wow lo jitla switch off sal thada hayaw lo jitla every day no way je da atam je set saw lo jitla amninga chilla salo laga ithumai distracting apps kada leit leira ithumai mental distract sa ga pa ya chigtha apps chang sa ga chigtha ju khusok saraw lo amninga ithum games kada khi games mai no PUBG khi tha ji ithum distract sa mai thoi ji apps a ni jitla games ya chigtha bin je khusok aw lo jitla phone wen tha da khusok aw laga WhatsApp group khi da Facebook group thai reduce aw chung chung jang is lei thum ya che reduce aw lo importance ha khamai ping che thada hai lo jitla che ping je reduce aw meaning WhatsApp group ka je da message khrak ji da hi khi le yang te show yang ka wa athang je sa sa group ar le ka jo ba je sa sa ya je da sa laga idum che ba je reduce aw laga khangtai offline activities like pa lo exercise sa socialize ka sa hi thai ta ka sa jitla laga idum mai tools the mode like do not disturb the phone liya chig dhaji thumna set sa lag hayaw do not disturb chile highly important call ma receive sa pa in hayaw important call ma incoming ya pa ya chig dhaji na hayaw ya da thangalik te te je da sai ga bo ithum khigra ithum wei khigra je mobile section wei social media section le ithum athang wei khigra chile cyber crime chile muta jang bai chila laga ithumne posagi ji khi sagi jila thang idin na khangda da ina khi posar ji ba he ithum namra khli posai jila nala sai jila issue khamthali sai jila nanak sale issue khamthali sai thalala ithum wili khangcha laidla khamtha issue ithum me society promote sa kwa education promote sa kwa da ithum na post ka sai sakla ga ne ka pila post ka sai like comment mu chung de khangcha kasi dada he thada communal disharmony we conflict we khangmu khangsaw we mili defame ga saw jai ka likes comment ya rai jitla thada photo semi nude ka thai photo tha sang laga the group kai le jitla Facebook group ya chik tha chakasi li thai ka comments like ki ya ka ra jitla ka phali amraj le chene ina post sa gi khi sa gi jitla je thik chak chak la sa ri jitla laga facts verify sara hi khamsung ga ma khamsung lag che ma thai ka police lang han bai long naw lang han pai li tan di sok tak le jing sung khaila ja che an thala nu han ka chak chak lam sung ai re jai ka post sa lo jitla laga na post ka sa hi na mili hina knowledgeable sarla mili kan khana mirla society li kanarla je ma chuk chak chak re jitla ade ina amring pham ne mulung khwat en lam ni kapi phapha gai cha no target gam le la kapi phapha gai cha chim sam lo jitla laga mi opinions respect sa phungra nana hang gai cha ila respect sa re jitla ina direct thadun li counter sa paim jitla idum we chi le tantla personal ungta thuya da comment khigre le ralo inbox le ralo ne sa thing roga jitla chik tha jim sa lui daga private information hi dum private information hi dum reveal cha khamak sa la phai okay example ithum we sunaw ping rem tai line na ithum we basa ji thei khangai wi type ya ada ithum we dressing mong ga da je le ta expose sa khangai ya chik tha jim sa phung ge chi tha jim sa lo no social media le chi tha sai ka an invite ka sa na thang defamation cha example semi minute na photo upload sa lo ji la comment wa jagi sira phung re je automatically nim la video dirty video ana da dirty chang ning la da chik thai video jo ka lo jitla idam khi hang sta ada sexy sala in jaw si jitla thai ga comment wa automatically chak sira phung re jitla jaina chik tha jim sam lo jitla thai ga ram comment le defamation we charge ra pha lo jitla ana invite ka ni jitla chang khadu che chik tha la ra ga bai le jitla jaina misinformation ga da false news ga da spread masami che da sai ka wa we khigra social media section ne justitiously chin pai re
society wang kana shon ri right ning share ring phala gai na chan paisa kwe ik la de wang la chi class ka zang tha gai ne ta da hi classroom ni zang ga ta da numbers hi bing da chung ga na ko chi ring pai healthy sala khai information na sa de le kan khana nga sa de le in chan pai hi chung ga la thai shin kwe re ar kup sang vai sa se concluding remark li athang mi sao sa khai le la or in a ma khang han na wi shong ai na at sak ngai le ka wa ji bing je at sak wi la ga in a samap sa la ga ari wi in chan pai hi kup sang vai sa se energy wa tam na khap khi no section naga important sala kaya lego sedition da sedition ba hi kikra oi 150 bns li hi ba hi 150 bns li rara ti a single punishment me is ne sedition ba hi kikra it act li athang kikra scrap of sa kai ba je 66A ba je ji ne relate ka sai sedition ba hi Manipur government na la kigra any social media li fake news kada rumors kada da spread sa pa phag jiping je sedition a chingili punishment mira the Manipur government la baw so khaino jene sedition hi kigra li ithumoi 150 bns li jeli punishment mira ali life imprisonment le mi pai sedition hi khigla je inciting hatred ari ithumoi shok tuk lei idong cookie na mai tai la je jim se ishi tangkulen na cookie la je se hili da hatred inside sa ga je thi athang ini na khang da khigra chakshi chi hang khang ro cookie na la tangkhuloi chakshi hang ra tangkhul na la cookie chakshi shi hang ro la cookie sa ta chargin chi da in whatsapp war sa la pang ro tak le ya facebook we rise hal pam dak le higda hi sedition oi is le thai hida da a khaina yang sing rok fai higda hi sedition 150 asingli bns asingli ali merin wijel la sangbai isla chani ithum hi thai is no ithum na comment khami ha omning ka post ka sai sedition ya asingli changaw ni ka akchipa hi ithum chukis no okay ithum ne kesi sakai kha example ach litanwi ta da hangshon house ai aru prevailing saul ya prevailing conflict saul litan lishim chaka chui dai risla cookie wila tangkhulu le chui risla ta ka hi sedition wena ka da de attract sa pai le jiga wa firstly shau khong rok mang mi jitla simu chui hi later on grani jitla chili shau rok mi ai da ithum na facebook lila whatsapp lila hang rok aur jitla sai tangul no pin khok khau sai cookie simai thodu sai ta thodu sai au cookie ba sin la cho tangkhulu simai thodu sai de ka ping rok lo jitla 다같이 정카된 돌아올 해 님라 제가 정카된 돌아야 아름 뭐 시디션 위 차슬린리라 손 베기스 다통 페이스북 리자 강바체 WhatsApp 리자 다 강바체 너나 강에는 톳카이니 너나 오르가나이즈 할래지 톳카이니 지 바이손 짓라 케시 서가이까 example 이동 뭐 키가 CBI나 생각로 짓라 CBI나 생각하니까 뭐가 또 이제 콤코이진다 그 다들 확폭러지 강모에나 하고폭네 강모질이 기빠면나 키글 인스티게이트 사상러지 기빠면 인사이트 사글러지 또가 팔라가 아나 WhatsApp 리다 다 항에 Facebook 리 안에다 커멘트 미 피다 포스아이 또 컬렉사리지라 okay 딜리프 폰 액티브 가사 저희 레디어스 텔레폰 액티브 가사 빈 기빠면 이게 또가 파기진데 CBI 타와 봐 중대사 있네 저는 케심 머삭랑 게 좀 삭다마 푸닝지라 아칸나가 비가 나라가 비산 있는 나가 비산 나가 이동 뭐 다들 프로모트하지 엔미티지 저는 지 시티션 위 아징리 차르사 바이쇼네 있다 왜 케이스 삭투야이가 나우데 CBI example 리타니 케이스 싱아울로 짓라 이거 총걸 리다다 파레 짓라 example 이동 왜 해외 PNB 룻게 사지죠 PNB 룻게 사히 미그 총거리 소문사이 이툼 넘는 태기사 뭐 그래리 이tum네 케이스 싱산다 이시 폴리스는 싱사이 짓라 가 이tum 넘버 푸딩 와크사 아tum나 당거지다 다다 witness 위 방라 키 방라다 호르 클레나 닝몽아이드 지가 키가 디게지 아톰 프로 차라나 아톰 인베스티게이션 사지라 제다 웨인들라 이통미 라타바이지라 등 가면니 바바 보사 바바지 제다이가는 시티션 위차실리라 제가 히 메리노 라이프 임프리즌먼트 사몽 바이지라 sakla 카이니지라 시티션 바해 자가 내가 강가타이바 이니 다다 커버 사메야레
China example I think no way it way false information ki kamiena hate speech kamiena jik thai na kalika kathi sa ra so aw lo jit la athang arson chok ai ka shim mai chu ai ka hi thar cha ra are kathi ka sa sok aw lo kathi ka sa ri it way homicide culpable homicide le is la culpable homicide it na intentionally sak that ma khni sudden provocation in sak that like example ini khai sing sa lo jit le khai sing la ocha dak len da chili nan na ile ra ka phela chorum chorol la example ya sudden provoke ile sa lo jit la ye khai sing sa den le sa ta dai re jit la che murder meaning jit la ji pa che culpable homicide to ho jit le ji pa che intentional killing meaning jit le ji pa che chik dai na chik thara shok khawan le 10 years 10 years imprisonment mi pa jit la chain ninga murder jiga life sentence la mi pai ninga death sentence la mi pai chida de lay chainda idumui rumors yena chakashi shoke jig jong lay la chakashi ra shok pa ya na da ra shok shon ne jitla ri hon wis tamdi yeng ga mai te in ko ki wi jil la hili phone li whatsapp li hang khang ro kai na jawang le internet benjam ya ji mushung jil government nak sa jil la ka shong hang se ji ga ba ithum me khring khrak li disturb sa le thal la ithum me adang head speech tha je mung yaw pa ya ji pha la pha jil la jida dak sa je phai re ring ana ning snai re a chi hi ta lai ithum ya ri ping na ari situation hi mang hu maning la ithum khring khrak day to day life uli darkar sa information chunga ne we na sam phangai re ning shi gi jan ka te ida dai ithum li informative salain thairan hang khami hi wa mangai na ari thum la section mai laga kala matalai na athang ari mobile phone gising ki disorders na aming mi mobile phone use disorders mobile phone use disorder hi ping hila suita ma man jela kai thum resourceful sa mai activity sa la ka chat ba la grei chi shit ka san shitsang ka chan chung le ning shi gi chang ka dai ji waina ithum me tha da yaru na darkar ka sa atam le brak le da horar go jena rami la kai thum le awareness ka mi lo ji supply request hangai ri shit le kala thum kata officer pong sa waina ithum la chingre na kala ring phala kai na ka pam sam bangko ji hila hang sangai ye chi wang ning shi chang ka te no we ot manga sa ki ji ba ki psycho manga bam le no khuli le da kle police man ping police department wing thum tong ning shi mi da le ye thum khale waina ithum we ainwui azing le ithum la ma tha mai da law abiding citizens sada ithum tong ok thim phaisa se ji kanau sada hang hain best wishes mi shit le ning share go ti hang shit le ko ala cha episode yang mi khai ya psycho le ning shi chung ga phong shop de le a chu conflict li base la ithum na social media kala ithum electronic devices ithum internet sing da le responsible sa mai da ji ka ithum na section mai da ithum na sing da le hi khama thai na sing shap khawai gi ji maram ni ithum a chu lung sang la kai na chan phai sang ru mai re ithum na cha thei sing khui da le hi na ilimara shok rang thu da ithum careless ma sai se ithum casual ma sai se ra shok je na chili ithum kisau se kla ma chi hai la kamara shok khawai gi ji bai ithum section la kai na ithum ka chi cha we step ba kham khu rang la ga ithum section mai se ji hang khangai ne mi chung khana athang hang khai da information sam bang khlew da thak khmai khang han sa da khamshung ma khamshung pha ku la ngiaw da be chung ga thei de le kala ma ta la kai na ma khamshung road khamra tu pao ke thi ga sawi pao accident ga thawi chakashi pao ga ji ga tha hi thak la kai na ngiaw ngorok ta le hi bai ithum section thawai sa se ke ji ga tha na thei sing khwi ngai ka ba right person ba ji le khang han phai examples are the police department li or are we conflict with la long now bing li or hi thali chadak lai than mi dak le ka thana ping jili department mushula khai mi ping jili nga san se jing san kha klima verified information a genuine ne ji kha tamam li ithum yaw se nga yaw khang yi ji kha ka thak sa da ithum khang yaw ji hi su ta khwai sa se hi thaw mangai na athang hang khai da ka ji ka thali ba sa zhe khai mai shi mi khai chung khala shok ta le ko kala ithum na social media shi chin da le khama tha promote ka sali ithum haksang rei sang khawai li shin khawai sa se gi hang khangai ne ka ji ka thali mai shing sa khawai wa na ka ji ka thali target sang sa khawai wa na na la ila ring shi kui pa ye punishable offense sang sa da chot kui pa ye kala na yu mang imang jila ithum mui society na yu shin kur ithum yu sai kor la mai shi sam phang kui pa ye ji wai na mi tong khawang khang thai na mu chuk mi sai kala ari hona ma pha khu shop ki hila
มาเลยมันเนี่ยเทคโนโลยีแอดวานซ์ละเกจูไว้น่ะเนยอินะคิกะมาทุ่มเดสาระจีสักละเกจูไว้น่ะอีทุ่มเช็คชิมไม่เซ่ every little thing อีทุ่ม social media เลย one step มันคุยรันกะมาจุกทรามาเกิดชิลละกะซาเซ่คำว่าท่าอัตังอีชี guest นะฮังไกด์inspector นะฮังไกด์เนยอินะ share สักจี post สักจี comment สักจีเฮียน่ะคำถามชกนิกเลี้ยงจีมาจุกสักละกะคำว่าท่าตัวใหญ่ในสังรกเซ่ social media เลยกับปีดักเลย WhatsApp เลยเนาะ Facebook เลยเนาะกับปีดักเลยเฮียน่ะมีนั่นละเนยอิลีก็จิกท่ามีเลี้ยงก็จิกท่านิ่งจุกจังมีเลี้ยงก็เทียมทางก็ไม่มีก็คิกเลี้ยงสิละเทคุยชับโคเจนั้นเนย account เนย phone number WhatsApp ลิจัดดักเลยก็ละเนย Facebook หรือเนาะ Instagram หรือเนาะ ID จีน่ะเนยคิดบางเลยจิเทคุจูไว้น่ะ post ซาดักเลยละ section ลักเซ่ก็ละมาแต่ละกันน่ะอีทุ่มคนุทอดปิงละอาถึงห่างไกลแต่อีทุ่มน่ะ hate comments อีทุ่มน่ะ defame ซากไป comments troll ซากไป we comments expect มาซาเสียจ้าก็ว่าอีทุ่มน่ะ post ละมาซาพาเสียกิจีห่างไงอีทุ่มคนุทอดปิงน่ะมาคณินิ่งแต่มีน่ะ society ลิมาจัดขนาดจิรละอีทุ่มว่าป้องบ่าวมาจัดขนาดจิรละคำถามโชกไปละ post ซาพาเจน่ะ comment ราพาก็จุงก็อีทุ่มกระเตอริงสิคุยให้เลยเดเลยเจน่ะ section line of to say social media kala mobile phone laptop electronic devices bingi responsible salai ni chin se kala area conflict shock ta clay hili itumui shongai na itumui kathane pingler no itum public pingler no kamathai na hang rock shop khwai positive criticism shop khwai kala communicate matha da sa shop khwai jiwe platform sang sak se social media thought na saw gida information technology era na saw gida itum social media pangsha pila hiwi pangsha pila itum ignore มาซาไปมันเนี่ยก็คำว่าไทยในชินเซ่ก็จะฮีสักลาไงนะขนาดสาดมจันสังไงเนี่ยนำไซโครเลยนิ่งแชร์เลย next episode เลยสัมผัสเซลล์ชิดเซ่มึงพามิเซอร์เซ่